Reka rero tubasuhuze kandi tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza mwe mwese dukurikiye. Turi ku itariki 11 z'ukwezi kwa mbere mwaka 2026. Turije mu makuru rero agezweho ubu ngubu arimo kuvugwa none ahangaha. Bwa mbere mu mateka, bwa mbere Papa Leo wa 14 avuze kuri 23 na Perezida Tshisekedi. Ibyo atangaje ni ibiki, ibyo asabye ni ibiki, umwanzuro ufashwe n'uwuhe, byose turabikugezaho. Tugiye kuvuga kandi no ku bya Katari na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze kwinjira cyangwa bamaze gutera ikirenge ndetse no gushyira ukuboko muri bya biganiro Tshisekedi yararimo gutegura. Ibibazo byose bahise babyinjiramo, babihaye undi murongo wose turaza kugarukaho turebe ese kubera iki barimo kwitabazwa muri iki kibazo. N'ubusanzwe nabahuza no bari baratangiye inzira, ariko noneho ubu ngubu bitabajwe mu buryo budasanzwe kandi basabwe kuza bagira icyo bakora. Iyi ni News Lab TV rero. Kora subscribe, ujye udukurikira, kora like na share kugira ngo n'abandi bose bamenye isoko y'amakuru yizewe kandi asesenguye. Reka tugaruke. Bwa mbere kuva yaba Papa, uyu ni umuyobozi wa Kiliziya Gatolika ku isi, Papa Leo wa 14 agize gutya agira icyo avuga ku bijyanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mama 23 na Tshisekedi. Na magambo uyu Papa atangaje mu buryo rero mu butumwa atanze. Uyu muyobozi asabye ikintu gikomeye mu ijambo akunda kuvuga cyane cyane mu mpera z'icyumweru. Nibwo Papa Leo wa 14 kuwa gatanu ku itariki 10 yagize gutya agaragaza impungenge n'agahinda gakomeye ndetse byabo mu bihugu bitandukanye, ariko ageze kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ashyiraho umwotso cyangwa se aca akarongo, agaragaza ibibazo bitandukanye bihari. Reka turebe aho yahereye rero. Yavuze yuko ngo mbere na mbere mu bindi bihugu afite impungenge zikomeye kubera ibibazo bikomeje kwibasira ibice bitandukanye bya Afurika. Agaruka ku ntambara z'urugomo, ihohoterwa rishingiye ku myemerere ndetse no kwimurwa ku gahato kw'abaturage. Ahangaha yavugaga muri rusange ibyo yagaragaje kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nabyo turaje turabigeraho. Umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi rero yabigarutseho mu ijambo yagejeje ku bagize urwego rwa diplomasi rwemewe hariya i Vatikani. Ashimangira rero yuko abimukira benshi bahatirwa guhunga bitewe n'ibikorwa by'ihohoterwa, ibikorwa byo gutotezwa, amakimbirane ndetse n'ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere. Avuga ko uturere dutandukanye two muri Afurika turi mu turere twugarijwe cyane kandi turi mu turere tugomba kugira uburyo dufashwa kugira ngo tubashe kwigobotora icyo bibazo bikomeye cyane, yaba ibiterwa n'imihindagurikire y'ikirere, ibiterwa n'intambara, ibiterwa n'itotezwa, ibiterwa n'ihohoterwa. Haraho rero yikije yavuze ko mbere na mbere yihanganishije by'umwihariko abahohotewe mu karere ka Saheli muri Nigeria ndetse n'abazize ihohoterwa ry'imitwe y'iterabwoba yitwaje intwaro muri Cabo Delgado ni mu majyaruguru y'igihugu cya Mozambique. Anavuga ko noneho mu biyaga bigari niho yageze. Mu biyaga bigari, ubwo iyo avuga mu biyaga bigari cyane cyane ahantu hari ikibazo cy'intambara, ubu ngubu tuvuga ni mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Avuga ko aka karere k'ibiyaga bigari harimo nyine cyane cyane muri iriya Kongo ngo hakomeje kurangwa n'ihohoterwa ngo ryahitanye abantu benshi mu myaka myinshi ishize. Asaba impande zirebwa n'aya makimbirane gushaka igisubizo cya burundu kirangwa n'ubutabera kandi kirambye ku ntambara imaze igihe kirekire cyane. Mu magambo ye Papa Francis Papa Leo wa 14 murambabarira, Papa Francis ni nyakwigendera ariko nawe hari icyo yavuze kuri Kongo tubuze kubireba. Papa Leo wa 14 rero yavuze ko ngo hari hohoterwa rikomeje kugenda ribyara ibibazo bikomeye cyangwa bitera abaturage ibibazo bikomeye kandi ngo bimaze imyaka myinshi. Asaba impande zihanganye, no kuvuga ngo asaba mama 23, asaba guverinoma ya Tshisekedi hariya mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko ngo bakwiye gushaka igisubizo kiboneye, igisubizo kirambye, urumva, kugira ngo aya makimbirane amaze igihe mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abe yashyirwaho akadomo. No kuvuga ngo n'ubutumwa ageneye mama 23 ndetse na Tshisekedi ati nyamuneka
ibyo murimo, ibyo mupfa, intambara murimo hariya mu gihugu cyanyu zirimo gutuma abaturage benshi bahunga, zirimo gutuma abaturage benshi bicwa, zirimo gutuma abaturage benshi inzara ibica, indwara z'ibyorezo, indwara ziterwa n'imibereho mibi byose n'umwanda n'ibindi byose, kubera ko abantu bari mu nkambi. Kugeza ubu ngubu baba barirwa muri 50 bamaze kugwa mu nkambi y'impunzi z'abanyekongo hariya mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo byose rero nibyo aheraho. Hari abavuye mu byabo, habarurwa bagera mu 500 bavuye mu byabo muri Kivu y'Amajyepfo. Akagaruka no ku bindi byose akavuga ati ibyo ngibyo ni ibikorwa biteye agahinda, nyamuneka mwebwe muhanganye, yaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yaba M23, ni mwicare mushaka igisubizo cyiza kiboneye. Icyo gisubizo cyiza nimumara kugishaka kiboneye, murebe uburyo mwanashaka igisubizo cya burundu kirangwa n'ubutabera kandi kirambye, kiri juste, kirangwa n'ubutabera kandi kirambye, hanyuma intambara imaze igihe kirekire mu gihugu cyanyu ihagarare. Ntabwo yarekeye aho ngaho muri Kongo gusa, ahubwo yagiye no muri Sudani. Sudani ubu ngubu hari ikibazo cy'intambara ikomeye cyane, aho avuga ko ngo ubu ngubu Sudani ngo yabaye ikibuga kinini kirimo kuberamo imirwano, kandi ngo kudindira kwa politike gukomeje kugaragara no muri Sudani y'Epfo, igihugu kimaze imyaka 15 kibayeho. Ibi ngibi ngo nabyo bikomeje gutera ikibazo, yaba Sudani ya ruguru ndetse na Sudani y'Amajyepfo. Ni ibihugu birimo intambara, birimo imidugararo. Ati rero birababaje cyane cyane nka Sudani y'Amajyepfo imaze imyaka 15 gusa ivutse, ariko ugasanga ni igihugu kitigeze kigira amahoro, kitigeze gituza. Ahamagarira rero nanone ibiganiro. Papa Leo wa 14 agize gutya aravuga ati ikintu cyitwa ibiganiro, ikintu cyitwa amahoro, ikintu cyitwa kubahwa uburenganzira bwa muntu ndetse n'ubuzima bwa muntu, nicyo kintu ndimo kubahamagarira yuko mwashyiraho akadomo mukaba ari cyo murebaho cyane, kugira ngo mukiteho mu gihe agaciro ubuzima bw'umuntu cyangwa umuntu yubahwe. Avuga ko ibisubizo bishingiye ku gisirikare bidashobora kuba ibisubizo birambye ku bibazo byugarije umugabane wa Afurika. Tshisekedi ahangane wabwirwaga cyane. Tshisekedi avuga ko ndetse n'abambari be bavuga ko intambara mu 23 yatangije ku gihugu cyabo, basanga bazayikemura mu buryo bwa gisirikare. Hari ingamba nyinshi zafashwe twagiye tubagezaho, kuzana abacanshuro. Kugeza ubu ngubu bahara twavugaga muri Sudani harimo ararwanayo abacanshuro ba Blackwater. Amakuru hari indana remeza ko Tshisekedi nawe yaba yarakomanze kugira ngo bamuhereze Blackwater zize kurwana mu burasirazuba bwa Kongo, zirukane M23. Ibyo ngibyo nibyo nawe ashaka. Hari ingabo z'u Burundi, ejo bundi bavugaga ibatayo zingaye zisutse mu gihugu cy'u Burundi. Kugeza ubu ngubu hari ingabo 12,000 zigiye guturuka muri Tanzania. Hariho n'abavuga ngo ni Tanzania ngo ingifatanyije n'ibindi bihugu byo muri SADC, ariko pacte cyangwa amasezerano Tanzania yagiranye na Kongo nuko Tanzania igomba gutanga ingabo 12,000. Hari aba instructor b'Ababiligi 412 bamaze kugera muri Kongo, baje gutereninga FRDC na coalition yayo FDLR, Wazalendo, ingabo z'u Burundi, byose baje kubitreninga kugira ngo babashe kurwana batsinde M23. Ejo bundi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuze muri Minisitiri wayo ushinzwe ingengo y'imari yavuze ko bagiye gushora miliyari 5 z'amadolari mu ntambara kugira ngo batsinde M23. Ku bwa Papa Leo wa 14 rero akavuga ati ngewe mbona ko igisubizo kirambye ku bibazo biri muri Afurika kitagomba gushakirwa mu ntambara, ahubwo kigomba gushakirwa mu biganiro, kandi amahoro n'icyubahiro cy'ubuzima bwa muntu bikaba ari byo bishyirwa imbere kugira ngo habashe kugirwaho ayo mahoro arambye, ndetse koko anasagambe abaye igihe kirekire. Urumva rero ubutumwa bwa Papa Leo wa 14 burasobanutse, yaba kuri M23 no kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati nyamuneka mushaka igisubizo cya burundu, ariko mukurikiza ubutabera, kandi icyo gisubizo kiba ari cya burundu kiribuze no kuramba nyine, apari ibintu byo kuvuga ngo ni iby'uyu munsi ejo biranze. Bigahura rero n'ibisubizo bindi birimo kugenda bishakwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane binyuze mu buryo bw'intambara, akabinenga akavuga ati ibi bintu ntabwo ari byo, nta kintu byabafasha.
tukiriwe muri ibyo biganiro uyu mupapa yahamagariye kuri iki kibazo. Reka turebe amakuru agezweho. Hari ibiganiro biri gutegurwa na Kinshasa, itariki bizaberaho ntabwo iramenyekana, ariko ibyo biganiro bizabera i Kinshasa. Umuhuza azaba ari perezida wa Angola João Lourenço Goncalves, ndetse bavuga ko ari ibiganiro bizahuza abanyekongo bose, harimo n'imitwe irwanya Tshisekedi. Ahangaha bashaka kuvuga M23. Gusa kugeza ubu ngubu M23 isa naho itaribona muri ibyo biganiro, ndetse hari n'ibisubizo yahaye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko amakuru yamaze kumenyekana ko João Lourenço perezida wa Angola yatumije M23 nyuma yuko yabisabwe na Tshisekedi ati bari abantu zabatumire nabo bazi tuganire. Gusa n'ibiganiro bidafite avantage kuri M23 uretse kubyitabira gusa. Hari icyo M23 yasabye, ariko mbere yuko tukigeraho reka tubanze turebe ubwo ibyo biganiro byajyaga kuba. M23 yasohoye ivuga ngo twebwe niba banze leta ya Kongo igaragaze yuko ibiganiro bya Doha bivuyeho, biteshejwe agaciro, kuko nanone ugiye kujya mu buryo bwimbitse ibi biganiro hari ukuntu birimo byandamayininga cyangwa bitesha agaciro ibiganiro bya Doha. Ikintu rero cyabaye, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Angola Tete Antonio yagize gutya, akomanga muri Qatar, akomanga no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibihugu n'ubundi bisanzwe byari mu buhuza bugamije gushakira umuti ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo, binyuze mu biganiro mu masezerano ya Washington, binanyuze mu biganiro bya Doha. Agira gutya arakomanga. Byagenze bite? Yabanje gukomanga muri Qatar, agirana ikiganiro na mugenzi we wa Qatar, minisitiri w'ububanyi n'amahanga nyine wa Qatar, ku ngingo zirimo inzira z'amahoro zatanga igisubizo ku bibazo bimaze igihe hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Itangazo ryashyizwe ahagaragara na minisitiri w'ububanyi n'amahanga ya Qatar ririmo riratwereka ko minisitiri w'intebe n'ububanyi n'amahanga wayo Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Yassim Al Thani yaganiriye kuri telefone na minisitiri Tete w'ububanyi n'amahanga wa Angola. Iryo tangazo rigaragaza ko uretse ubufatanye busanzwe hagati y'ibyo bihugu byombi, banaganiriye ku gukemura ibibazo biri hagati y'u Rwanda na Kongo mu buryo bw'amahoro. Iryo tangazo rigira riti banaganiriye ku nzira y'amahoro yo gushaka igisubizo cy'amahoro ku bibazo biri hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Iryo tangazo rikagaragaza ko Sheikh Mohammed wa Qatar ashyigikiye cyane inzira zo gukemura amakimbirane hakoreshejwe ibiganiro by'amahoro, kandi hubahirijwe amategeko mpuzamahanga mu rwego rwo kugarura ituze n'umutekano ku rwego rw'isi. Wajya kureba kuva umubano w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wazamo agatotsi, Qatar ni kimwe mu bihugu bikomeje kugaragaza inyota yo kunga ibi bihugu. Ikaba yaratangiye kuvuga mu biganiro bigamije kunga u Rwanda na Kongo muri Mutarama 2023, ndetse muri Werurwe 2025 Qatar yateye intambwe ikomeye yo guhuza Perezida Kagame w'u Rwanda na Felix Tshisekedi. Icyo gihugu kandi cyakomeje kugira uruhare rugaragara mu biganiro hagati y'u Rwanda na Kongo, ndetse byaje no kugera ku isonga ry'amasezerano y'amahoro hagati y'ibihugu byombi i Washington ku itariki 4 z'ukwezi kwa 12. Ibyo rero byamenyekanye yuko Qatar yitabajwe kugira ngo Angola yayihamagaye kugira ngo baganire ku bijyanye n'ikibazo, bifite ikintu bivuze. Nyuma yuko abantu benshi bagaragaje impungenge ko Qatar ishobora kuba ngo izabona ko biriya biganiro Kongo irimo gutegura byasa no kuyica amazi mu nzira yari yaratangiye, cyangwa bigasa no kuyicira izina mu rwego mpuzamahanga, bavuga ngo dore byarakunaniye none dore Kongo ibyigiriyemo. Ibyo ngibyo rero nibyo Qatar ngo itari yishimiye, bituma Angola ihamagara ibanza kuyikonsulta, ibaza ese koko ibi biganiro turamutse tubigize nta kibazo mu bifitemo? Ese mwebwe amakuru mufite nk'abantu bari muri ibi biganiro, amakuru mufite ku ruhande rwa Kongo na M23 nayahe? Ese ikibazo cya Kongo mukibona mute ku buryo nitujya no kugira n'icyo tukiganiraho tuzagira aho duhera? Nibyo rero Angola yashakaga, kandi koko ngo yarabibonye, yarabibwiwe. Ibyo biganiro rero byanuza bya Qatar na Angola ngo bishobora kuba byasize ngo hari n'ubusabe buhawe Qatar
ngo bwo gusa naho ihumurizamo 23 kugira ngo trust icyizere cy'ibiganiro kizamuke ngo bikaba byanyura muri guverinoma ya Qatar, hanyuma ikumvishamo 23 yuko igomba kwitabira biriya biganiro, kubera yuko ngo bakayizeza bati umutekano wanyu uri assuré, nta kibazo mufite, nta kibazo muzagira muri Kinshasa, nimugende mwitabire biriya biganiro. Ndetse ngo Qatar nayo ishobora gukonvenka mama 23 ikayibwira yuko ibiganiro byayo n'ubundi byo muri Qatar bigikomeje, nta hantu bizajya, nta muntu n'umwe uzabitesha agaciro. Niyo mpamvu rero ngo hashobora kuba hitabajwe Qatar muri iki kibazo, kugira ngo niburi we yafasha mama 23 kugarurira icyizere leta ya Kongo, kugira ngo ibe yakitabira biriya biganiro bizabera i Kinshasa. Ibiganiro byatumiyemo abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi, byatumiyemo Kiliziya Gatolika, byatumiyemo Abangilikani, byatumiwemo abantu benshi batandukanye. Abo bose rero bakaba baje kugira ngo baganire, bashakire hamwe umuti w'ikibazo cyugarije iki gihugu cyo mu burengerazuba bw'u Rwanda. Uretse Qatar rero hanitabajwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urumva byanze bikunze ibiganiro biri buze gutusha no ku masezerano Amerika yasinyanye n'u Rwanda ndetse na Kongo. Buriya yamaze kwinjiramo nyine yabaye umufatanya bikorwa. Nta kintu rero bashobora gukora batayimenyesheje cyangwa batayibwiye uko biri, cyangwa ngo bayibaze uko babitwara. Niyo mpamvu ngo Minisitiri wa Nyamahanga wa Angola Tete Antonio ngo yaganiriye muri iyi weekend, yaganiriye n'umunyamabanga nako n'umujyanama wa Perezida Donald Trump ku bibazo bya Afrika, yitwa Masadi Boulos. Akaba rero uyu nguyu ngo baganire kuri situation politique et sécuritaire, ku bijyanye na politike ndetse n'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urumva habayeho consultation zitandukanye ku mpande zitandukanye, kugira ngo hamenyekane niba ibiganiro bigiye kubera muri Kinshasa nta kintu bibuze guhungabanya ku byo Amerika yari maze kugeraho, ku byo Qatar yari maze kugeraho. Niyo mpamvu rero habaye izi consultation. Reka rero byose tubihanga amaso turebe ibyo biganiro niba bizaba, ese mama 23 izashyira yitabire biriya biganiro cyangwa n'ubundi zakomeza ibyange. Byose nibyo turimo kugenda tureba. Ariko nawe hari proposal yamaze gutanga, hari proposal yatanze proposal igeza ku muhuza. Izo proposal ivuga ko zigomba kubanza zikarebwaho kandi zikubahirizwa kugira ngo igire gutya yitabire ibyo biganiro. Nkuru twavugaga abantu impunzi zirenga 50 zahunze imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zamaze gupfira mu Burundi, nkuko byatangajwe na Nuzana HCR ibibwira letters. HCR kabitangaza yuko kugeza ubu impunzi 53 z'abakongomani n'abandi bantu 20 zanditse, ndetse n'abandi bantu 25 bishwe na kolera nkuko byagaragajwe n'iri shami. Ariko akavuga ko hari abandi noneho nabo bapfuye bishwe no kubura ibyo barya, bishwe n'inzara cyangwa ibibazo bikomoka ku mirire mibi. Urabona yuko abantu bakomeje gupfara muri Kongo. 53 n'abanditse, ariko hari abandi bantu ngo 25 abo bose bishwe na kolera. 25 ushobora gusanga batanditse cyangwa indari n'abarundi, ariko ngo abo bantu 78 bishwe na kolera. Ariko ngo abandi bantu 6 bapfuye bazira imirire mibi. Ibibazo by'imirire mibi byose byagiye bibugariza. Bikaba rero ari ikibazo gikomeye, abantu bakomeje gutabariza iki cyiciro cy'impunzi zahunze intambara hari mu burasirazuba bwa Kongo, zikaba ziri mu gihugu cy'u Burundi, aho zikomeje guhura n'ibibazo bitandukanye. Uretse rero ya nkuru twavugaga ya Papa Leo wa 16 wa 14, murambabarira uyu mupapa ni mushya. Papa Leo wa 14 ntago ari ubwa mbere Kiliziya Gatolika igeze gutya ikagaragaza ko hari ikibazo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi icyo kibazo kirimo guterwa n'amahanga. Papa Francis nyakwigendera yigeze gutangaza ko ibihugu bikize ngo bikomeje gusahura Kongo, bya bindi ngo byo ku rwego rwo hejuru, ngo kugera naho Kongo itakibasha kungukira ku mutungo kamere ifite, ahubwo ngo kajya gukiza ibihugu bikize. N'uruzinduko yagiriye muri kiriya gihugu, avuga ko amahanga akwiye gukura amaboko yayo muri Kongo. Ati mukura amaboko yanyu muri Afrika, mukura amaboko yanyu muri Kongo,
ati Kongo ni igihugu cyasahuwe kugeza ubu ntigishoboye gukoresha umutungo kamere wacyo wo munsi y'ubutaka. Ati kugeza n'aho uyu munsi abaturage batumva ko ibiri munsi y'ubutaka bwabo ari ibyabo bigomba kubagirira akamaro, ahubwo bagasigara biyumva nk'abanyamahanga mu gihugu cyabo. Ibyo nibyo yigeze gutangaza. Aravuga ati uburozi bwo gukunda ubutunzi ati bwatumye diyama ya Kongo iba diyama y'amaraso, isigwa amaraso kubera uburyo itwarwa mu ntambara no mu byose. Atakaro ni akaga amahanga menshi adashaka kubona, adashaka kumva ndetse nashaka no kukavuga. Icyo gihe yavugaga ku bya Kongo, avuga ati rero iki gihugu si iki gihugu cyonyine gusa, ati n'ibindi bihugu byose byo ku mugabane wa Afurika bikwiye kubahwa. Ati Afurika tureke kuyizibira, tureke kuyima inzira, tureke kuyipyinagaza. Ati si ibyo ngibyo byonyine gusa, ati Afurika niyo yifitiye ahazaza hayo mu maboko yayo, igomba kugira ikintu ikora kugira ngo igere ku ndoto zayo. Ibyo rero urumva nawe ibyo yavugaga. Uyu munsi mugenzi we Papa Leo wa 14 nawe yunze muri iryo ngiryo, aravuga ati ntihabeho ubwumvikane busesuye, hanyuma n'umutungo nihamara kuboneka n'amahoro arambye n'ibindi byose bibone kugenda bigerwaho. Tubashimire rero mukomeze kugira ibihe byiza.